nisam htio pred njim da vam kažem, ali primijetili ste kako on upada meni u riječ, što baš i nije na neki način. Evo idemo, pa pođimo na lice mjesta, on the face of the place, što bi rekli kolege sa BBC-a. Evo, ovdje. I da vidimo, da, evo nas pored prvog eksponata. To je omladinac koji je u ovome servisu imao najviše bodova, studentskom servisu i na birovu najviše bodova, pa smo ga zaposlili direktno ovdje kod nas, kod moje kancelarije. Znači, ovo je jedna socijalistička kip, predstavlja jednu socijalističku sintezu znanosti, umjetnosti i kulture, i sporta normalno. Antička ljepota ovog kipa, ovog mladića, ovog snažnog mišićavog muškog tijela upotpunjena je jednom disketom bolest. Ovo je kompjuterska disketa kojom smo dobili na nekoj popularizaciji na znanosti, na modernosti, inframoderna i sve long stoko. Hvala vam druže Asime, toliko od vas, a mi krenimo dalje da vidimo kako je ova lijepa ideja zaživjela u našoj privredi. Doviđenja. Hvala, doviđenja. Na kom ćemo se uvjeriti u praktičnost ove plemenite ideje. Nalazimo se u ROGO RTO dinara. Tu ćemo da... GTO dinara. Mislili ste GTO dinara. Razgovarat ćemo sa drugom Tekovinom, Ibrom, koji će nam reći direktor koji će reći nešto o ovom kolektivu. Gdje se mi to nalazimo, druže Ibro? Pa mi imamo više vrsta skulptura ovdje. Bojim se da se nismo baš najbolje razumjeli, druže Ibro. Ja sam više figurativno mislio da vas upitam gdje se nalazimo što se tiče zapošljavanja mladog kadra u ovakvim prostorima kao što je vaš. Pa ima razne proizvodnje kod nas. Mladi kadar, razne proizvodnje, ne razumijem. Mislim, očigledno se ne razumijemo baš najbolje sa drugom Tekovinom, pa predlažem da stiđemo dole da na licu mjesta pogledamo te mlade... Ali za skulpture ili za proizvodnju? Za skulpture preko proizvodnje. Skulpture preko proizvodnje, ma skulpture su odlične, evo možemo... Pođimo dole da vidimo na licu mjesta kako izgleda sve to, recite nam. Skulpture su inače jako dobra ideja za zapošljavanje mladog kadra, prije svega mladi kadar tu se zaposli, a druga stvar što uljepšavamo ovaj radni prostor za naše radnike. Približavamo im osjećaj za lijepo. Evo primjera, ovo je jedan radnik iz neposredne proizvodnje, radnik u svom klasičnom obliku, divna jedna skulptura, pogledajte kako je samo pokret izražen. Da, mislite reći da je izražena pokretljivost te figure koja kao da je netom iz rudnika prekinuta u svome radu, to se se Ovo je Adnan, on je završio medicinu prije jedno 4 godine i stajao je na broju sve dok se mi nismo sjetili dok nije do ova ideja došla ovdje. A jao, recite nam druže, čekaj, šta je ovo, kakav je ovo marifetluk što bi naš narod krale rekao? Na ovo smo svi mi ponosni, to je muralni triptih koji se naziva Za red, mir i svjetliju budućnost. Ovdje u ovom muralnom triptihu zapošljavamo odmah 7 ljudi, inače može se zaposliti još koji čovjek, vidite da fali tu par detalja. Da pođemo, da se upoznamo sa njima ponaosob, može? Može, nema problema. Evo ovo mi je prvi radnik, to je Jadran, koji je prije 4 godine završio muzičku akademiju, ovdje mi radi, Boga mi ćemo ga primiti za stalno, odličan je rad. Čestitam. Ovo je Irena, meni je Irena jako draga. Irena, Boga ti kako ti je tata? Hvala, dobro. Evo, baš mi je drago. Jusuf mi je ovdje najpoznatiji radnik, on inače završio 2 fakulteta, razumiješ, i ovdje je radio jedno vrijeme ko portir, sad radi ko skulptura. Jusuf, je li bolje portir ili skulptura, Boga ti? A kako skulptura, druže direktor? Pa normalno, za to nove ideje, jel? Marina mi je isto jako dobra, ona zamjenjuje u jednu što je na Trudničkom, ali i Marinu ćemo mi nekako. Šta je tu? Da. Šeki mi je absolvent još uvijek, Šeki nije završio, Šeki. Ali ima popodne vremena da uči. Imaće, nadam. A ovo je moj najdraži radnik, Almir, pogledajte vi te skulpture Almirove. Almir mi je najbolji radnik i jedan od najboljih ovdje uopšte u koncu. Bogam će me mlatiti kukulicom. Šta vi mislite, a hoće malo šali, nije nikad gorega. Možemo li razgovarati? Može, kod nas u kolektivu uvijek otvorenost, maksimalna, svi imaju pravo sve kare. Hvala, Almire, recite nam,
kako je to raditi na ovom mjestu i zbog čega vi radite u stvari na ovakvom odgovornom mjestu? Pa da vam kažem, drug reportir, s obzirom na jednu jako tešku situaciju u mojoj porodici i to da sam 14 godina na birou, da mi se stari nije vratio iz Njemačke, ne javlja se, da mi stara pije, a da ja moram i sestre pomažem koja studira, ja sam jako zadovoljan svojim poslom, meni je ovo odlično. Bogam će me mlatit kukurzom i što vi mislite na očima. Almire, nadam se da me nećete mlatit kukurzom, a mi da nastavim malo šale, nikad nije zgore. Mišo je tu, Mišo je isto jedan od boljih radnika, evo Mišo. Mišo, šta vi mislite o svemu ovome? Hvala Mišo, a mi da se polako približimo kraju i da završimo za kraj. Druže Tekovina, recite nam, da li je ovaj vaš svijetli primjer u stvari neki način prametar za ostale firme? Pa ovo je bronzani primjer, ja ne znam. Bojim se da se ponovo nismo baš najbolje razumjeli. Da li je to primjer na neki način, primjer za druge firme da tako isto rade kao vi? Vis-a-vis umjetnosti? Da. Pa kako nije? Pa ovo bi svaka firma trebala uvijek u sebe. Evo imamo jednog još sa drugog momenta samo. Ovaj mi je iz pogona procesa progresa. To je znači sa tog pogona, da vas pitam, šta vi mislite o svemu ovome? Pa ja mislim da je za mene i moje drugare vrijeme doručku. Bojim se da se nismo baš najbolje razumjeli, ali šta je tu je?